Hello Sopite ho Navon Chan Chibeken bolen he tunni kho jong hin tunni kho he kya denga Kolkata National Medical College helai mana PG ken bolna kumthumal hin na ni kho cho hita in tiju kya denga ka course ai chaina ni kho cho hita in hija chu block nyao cha ka hin boling a he in ana vechi hitin hospital campus itabang ham nomnam a hi lawa hele chule OPD tawding ka hi in kolgama OPD a patient ida hungam patient tam nam hlomam ti dar ho lai ta chu tham enjoyment ta ba bon chaun jingkal pha salam khen bolin he okay follow me and let's enjoy Hospital munchu ilung tawin a hi le campus hi nia kyom khana hi in hospital chubet college acho hi in tuna ivet du hi hospital mu hi in ati chu college mu hi kyo di in jong akan na he po in hilai staff for bai hos ki koi no mun hi in lai building Raja Ram Mohan Roy kitiko ki ho block pediatric block hi in pediatric department ko top floor in aumin abande hela hi abona medicine kiti chu general medicine hitata cardio nephro kiti ho abona hela muna he umai hi canteen hi in sarang ko first surprise now in market naman surgical block surgical building emergency department ki kom tha hi lang he emergency mi tam nan chu to na ding hello to la lum jong timin ya chu kol gam lang ai hunga he la hin ki ba sana chu aphana in ye chu government hospital hoya tam zo free ngan chang hi tiga kaman jong somphat somni bo hi apan la sunga test ki bona GHS block hi in surgical block ala hela hi admission counter agiti admission counter la line di no admin gai lang hi chicken a hele lai ko gai ni department hi in gai ni building hi in ano ya hi the surprise ati ve dola ai ho ki zo na pharmacy hi government arana thil ho hi discount len ta pi o hi lai sau dan chu da ve lo hen cho hi na ko OPD ticket kana hi OPD ticket kana ding ho ya sa da nan ji la da he la yo long chu kai la wang chu ni sa jong pai marketing lo mai thai yo la hen Kolkata kam sa hi jong la ni ti ho hi ki ba sa ding lam mo bai set ki ba sa di ki kan de dai ja chu la na sa ta jing ka ma ta pa na ding pan ji wa ani lo tu don lo ani smo ya he ding ji wa hi se cham cha in ka min ka tin dio hitin ke pa se nomnan comedy ma in pewin lang kamalai radiology tiju x-ray MRI CT scan ki bon mun ho hi langai la jang chumi kitima jan se na dim ki rahi chunga hi neonatology department chapang naw se nong peng te te ro naman sikhat chu he
Ibazi and Saurabda OPD Musu Kahung Tai Nina Pana Kahung kilometer ngalang pi ahi laya pana injan he isia su traffic ma ma tipoi ji ahi tuni su traffic tambe po in jamna hong ni pat gejin chun hong gejin ni he la patient tam pi in nga in ali se he zari pi he le se tam pi au men aba bana in ko le tin Ramita Mondo Baba Mapoy আমি আমার মাকে আসতে দেয়নি আসলে এই হাতের এইটা না এই যে সবুজ অংশটা আচ্ছা এটা এরকম হচ্ছে এবার এইটাতে ওই স্কিনে রেফার করছে Jihi hemenjoma case agiti in amanu hik atasa kumsom ahita in ani awapana ji akhut kyu chonga hi jihi uma hungkijan ahi in hemenjoma kiti hi benign tumor ahi in angai na chu chapang nausen ho chunga umji a hita chu ahung khan lit dungju wa chijong hi o laki mamangji ahi in hiji a chu ki chat ti zat be se dingjong chu a hi po in hinla exam ta sa sunga kha hi le hi wa ko na a phalo theli ma ping lo thei a hi ki ne ti jong hi an heu hi te नाम की बोलो बाबू खाली देखो नाम की बोलो ama hi le kumgop kumsigi chapang kumni masangin chun meningoencephalitis ti chu brain infection je in hospital a kum khatling di chatpi hospitalized an hi in hiwapana chu ina lola IKP a hita chu check up hungjing a hin he नाम की बोलो ama hi le kum khatling di pi hi oina da hi na ya hita chu lola ai izat akipi wanga phat ta lo phat na thildang ipi thei ham tia aki khol ki na hi le hichi abdominal tuberculosis ti chu TB oisunga chu hidinga gin mo a hi in hiji a chu hichilam pangto ki sai test ima ahin bolawa ahung kit diwa chu advice kanapi a hin he Achina dingin department khatwei ka phaki nin ka head of department pau ama retirement ni a hijin chun kinjong ngai lutta in eho nampon khat kasilpi in a he গিরিজা ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে বসে hitin chun chomkhat hom tho ta in farewell kamang homun ka head of department pau win holim abolin ade a ke ho batch kahung lun ti laiwa gan the ha sat na ka to te ho hospital a boina ema ka to te ho chukit le hin khu a kitchen thei thumop advice khoita ta te ho jong ip un hitin chun ki vaila na khat chu ka hin nei ta ben a he pa thunia khat jong ka sei no min expect chu ka bol lo hi in hi jong le nei nge lut naw nei long sit naw nei support no website na in jun subscribe hi sangkhat ahung hingi chatta in ahi le na bon chong chumo ba ki pa thu ko pongin hitin chun non lang support na hin bolun lang like subscribe ho dei bot tin simon lang so tham ka mai kin jong motivation ki ki ro na ya de ma pong ai sun non support ni hin bol ki na lai ya sun ni na kai din ka ki pa ni non ki ho pha